UGC की नियम की मतुंगिना लैंगा की कॉलेज ओजा सिंह थागी तोलोब लाकदौरिबा एप्रिल थादगी तरेट सुबह पेगी मखादा पीबा हौरगनी हाइना ngasi famkiba कैबिनेट की मिफमना वारेप लौख्रे। Seven UGC Pay and Regulation 2018 implement tawbada state cabinet na ayaba pikibadagi tigokta amadi amakta na changsilamba khongjang singh handokre। Manipur Legislative Assembly की स्पीकर की ट्रिब्यूनल ना MLA तरेट की डिस्क्वालिफिकेशन केस की मतंगदा ngasi हियरिंग चथखरे मथंगी हियरिंग असेंबली सेशन लोयर मतुंगदा चथबा हाइना वारेप लौख्रे। थासिगी तरेता होंखिबा मणिपुर पुंबगी फाइनल इलेक्टोरल लिस्टा 33 हैरो कंस्टिट्युएंसी की ओइनदी अश्रिब कया यावरे हाइना हैरो ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना मराल सिरकली। अमसुंग मार्केट वैल्यू दा लुपा लाख निफुमंगा हेनबगी सेंफम ओइगदबा IMFL बियर अमसुंग कंट्री लिकर सिंह लंफेल पाता लैबा एक्साइज हेडक्वार्टर की कैंपस दा थुगाइदुना मांगहनख्रे। मैम खुरमजरी अदोम नेंग्रिप इम्पैक्ट न्यूज नी एरिना थिंगु जमना हौजी पुंजा असफाबगी मरोए पाउसिंग म्याम द पिजरी। UGC की नियम की मतुंग इन्ना लैंगा की कॉलेज ओजा सिंह की थागी तोलोप लाकदौरिबा एप्रिल थादगी तरेट सुबह पेगी मखादा पीबा हौरगनी हाइना ngasi famkiba कैबिनेट की मिफमना वारेप लौख्रे। लोइनना लैंगा की एम्प्लॉई सिंह की हाउसिंग कॉम्प्लेक्स साननबा हुडको दगी लोन की सेंथंग लौरगनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना फोंदोख्रे। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट पांगथोकपा पाउमी सिंह उनबदा चीफ मिनिस्टर ना ngasi पांगथोकिबा मिफम अदुदा सीवेज की चपचाबा बिल अमा थमननबा असेंबली मिफमदा पुखटपा यावना एप्रोप्रिएशन बिल 2 कल्चरल यूनिवर्सिटी बिल अमदी प्रोफेशनल टैक्स बिल सु लाकदौरिबा असेंबली मिफम असिदा पुखटलगनी हाइकी। महाकना मखा तारादुना हंदकता इकुई कुइद्रिंगैगी ममांगदा नुपी ओइबिगी इज्जत मांगहन बिरमलबा TG हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई नुपी मचा अदुगी मतिंग ओइननबा लैंगा की थबक अमा हापा हाइना खनरे। लोइनना तादुबिदा सब ट्रेजरी लोशंग अमा साननबा अमसुंग बीर टिकेंद्रजीत यूनिवर्सिटी हाइना मिंगथोनबा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमसु हांगननबा ngasiगी कैबिनेट मिफमना वारेप लौरे हाइकी। वैकेंसी लेबा तंगाई फदबा डिपार्टमेंट खरगी नर्स से हुजी अखोगी कनोसिंग जे PHC अदगी प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर अदुगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंग से अखोई वेलनेस सेंटर वोंथोखरो मतुंगदा मैन पावर की डिमांड लाकपा अदुना मरम ओइकांदा तंगाई फदना नर्स गुम्बा दे वजा गुम्बा दे वेटरनरी डिपार्टमेंट की हुजी याम कन्ना अखोगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा वेटरनरी सिंह की सु अखोगी अनु डिफरेंट स्कीम्स के लाकपनिना मधुकी मेकअप तौननबा पोस्ट खरा पोस्ट ऑल टोटल डिपार्टमेंट वाइज तकसु पोस्ट होम समरी गुम्बा अमा वैकेंसी याम थीन लेबसिंग अवार्ड पसिंग मेंशन नबा अदुगुम्बा खरगा लवे। अमरोमदा 7 UGC Pay and Regulation 2018 implement तौ हाइबा यावना तोंगान तोंगानबा डिमांड कयागा लोइनना मणिपुर लैंगा की कॉलेज ओजा सिंहना चंगसिलिबा खोंगजंग ngasiदगी सस्पेंड तौरे हाइना फिगोक्तागी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर N सोमोरेंद्रोना फोंदोरकली। DM यूनिवर्सिटी की मल्टीपर्पज हॉलदा ngasi नुमिदांग फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन फिगोक्ताना सिंधुना पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा सोमरेंद्रोना मखाताना हाई फिगोक्ताना चंगसिलखिबा खोंजंग अदुगा मरी लेनना ngasi फिगोक्तागी मिहुत सिंगा हायर एजुकेशन की कमिश्नर अमसुंग डायरेक्टर गा उनखी उनबा अदुदा कमिश्नर ना फिगोक्ताना तालिबा डिमांड सिंह स्टेट कैबिनेट ना अप्रूवल पिबीरे हाइना थंबीकी। पाव असिना मरम ओइरगा फिगोक्ताना चंगसिलंबा खोंजंग अदु सस्पेंड तौनबा वारेप असि लौरकपनी। खोंजंग चंगसिलिबा कॉलेज ओजा सिंह की वाकत ताबीदुना तालिबा डिमांड सिंह स्टेट कैबिनेट ना अप्रूवल पिबीरबनिना ngasiदगी बॉयकॉट रिले हंगर स्ट्राइक अमसुंग सिट इन प्रोटेस्ट यावना चंगसिलंबा खोंजंग सिंह सस्पेंड तौरे हाइकी। कमिश्नर फिगोक्ता की टीम थम्बिरक्पसी अखोइना डिमांड तौजरिबा हाबदि फिगोक्ता डिमांड तौरिबा 7 UGC पे से 1 अप्रैल 2019 दगी पीरगनी अदुगा एक्चुअल कैश पेमेंट सिना 7 UGC पे गसी 1 अप्रैल 2020 दगी पीरगनी अदुगा फिगोक्ता डिमांड तौजरिबा खोगी UGC रेगुलेशन 2018 से कैबिनेट ना अप्रूव तौरे अयाबा पीरे अदुना मरम ओरगा खोइना मसिगी तोलोब की कंपोनेंट
सिदा एसएटी सु यावना कैबिनेट से अप्रूवल पीबीरे फर्स्ट एप्रिल 2019 दगी अदुना मरम मरगा खोइन डिमांड तौजरकपसे अदुगा खोइदा एश्योरेंस पिरखिबा अदुगा खोइन सु थाजब सिना मरम वरगा कैबिनेट अप्रूव तौबिग्रबनिना हयेंग दगी दे खोइन चंगजलंबा एजुकेशन खुदिंगमक्से सस्पेंड तौजगनी अदुगा नॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटी से हयेंग दगी दि रिज्यूम तौरगनी कॉलेज ओजासिंगी तरेट सुबा यूजीसी पे पिथोकनबा ngasi मणिपुर गवर्नमेंट की स्टेट कैबिनेट ना अयाब पीरे हाइना थाजब पिरकपदगी ऑल मणिपुर कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अमक्तानसु हयेंग फेब्रुवारी की तांग 12 दा सीज वर्क स्ट्राइक चंगसिनगनी हाइना तौरंबा अदु मतम खरगी ओइना हंदोखरे हिरामसिगी मतंगदा ngasi नुमिदांग वाइरम मणिपुर प्रेस क्लब ता पौमिसिंगा उनबदा अमक्तागी प्रेसिडेंट एम लोकेंद्रो ना फोंदोरकपदा ngasi पांगथोखिबा स्टेट कैबिनेट ता कॉलेज ओजासिंगना मतम कुइना डिमांड तौदुना लाकपा तरेट सुबा यूजीसी पे अडॉप्ट तौरे हाइना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगी माइकैदगी ओजासिंगदा खंगहलकपदगी खोंगजंग अदु हंदोखिबनी अदुबु कैबिनेट ना अयाबा पीरे हाइरिबा असिगी मतंगदा अकुपा मरोल नैनरबा मतुंगदा ओजासिंगना तालिबा डिमांड अदु मपुंग फाना याउद्रबदी मखा ताना खोंगजंग चंगसिनगनी हाइरी ngasi manipur ki state cabinet na UGC pay scale si adopt tore haiba koi verbal information koi commissioner na amasung director yauna kaubirak-tana madugi information pibire masi tabada hayeng dagi haugadoriba sisbag strike ase koi matam khara suspend tawjare karigino da akoi verbal phangba information ni in details phangdribanina details tu yengaga details na karigumba तालिबत दिमाल यूजीसी पे स्केल्स इन टोटो दो ओरमदबा तारगदी सस्पेंड तौरिबा सिजबाक स्ट्राइक सी अमुक रिज्यूम खुदक रिज्यूम तौबा हाइबगी पोरमा कोई थमजै 7 पे की मतंगदा कॉलेज ओजा सिंगना हौजिक चंगसिलिबा खोंजंग असि लेंगाकना अथुबा मतमदा लोइसुंदुना भाइरोइ सिंहबु लाइरिक तंबा फंगहंद्रबदी कंगलैपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेना तोंगान तोंगानबा कॉलेज सिंगा पुंदुना खोंजंग चंगसिलगनी हाइना फोंदोरकली खोयाथोंगदा लैबा लुप असिगी ऑफिसता पौमी सिंगा उनबा अमदा लुप असिगी पब्लिक ग्रीवांसेस सेक्रेटरी तोइजम राणा कुमार ना वाफम असि फोंदोखिबनी पौमी सिंगा उनबा अदुदा राणा कुमार ना मखाताना हाई तोंगान तोंगानबा कॉलेज सिंगी सेमेस्टर एग्जाम की रूटीन थोकलबा फावबा महिरोइ सिंगना लाइरिक तंबा फंगद्रिबा असि लाइबक्थिबनी महिरोइ खुनाइगी खंदुना पालिबा लेंगाक असिना अथुबा मतमदा यानबा पुरक्तुना महिरोइ सिंग असिबु महौशागुम लाइरिक तंबा फंगहनगदबनी वाफम असि लेंगाकना नाथैदुना थमलगदी हौरक्लिबा महिरोइ खुनाइदा सिंगनबनी हाइना लौबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा कॉलेज सिंगी महिरोइ सिंगा पुनसिंदुना खोंजंग सिंग चंगसिलगनी हाइकी हना चही की ओइनसु फेब्रुवारी डेट 3 2020 दगी हौनो ओजासिन क्लास बॉयकॉट तौबना मरम ओइदुना हजिजिसु लाइक तम फंगदुना लैरी एकेडमिक एटमॉस्फियर दा यामना चाउना पिरकलिबा यामना चाउना अकाय पिरकलिबा खोंजंग अमदी थवोंगसिंग असिबु पालेबा लेंगांग असिना करिसु थवोइदना लैबगी ममी अमा तारिबा असि महिरोइ खुनाइबु असौबा सिंगनबा अमनि हाइबदा हाइमनबा थोकलोइ हाइना हाइजगे करिगुंबा असिगुंबा तंदु लोइतादबा फिबम असिदा अदुमक मखा चथलकबा थोकलबदी महिरोइ खुनाइगा खुसमनदुना कंगलैपाक स्टूडेंट एसोसिएशन ना तोंगान तोंगानबा खोंजंग क्या चंगसिनबा सेम साबा लोइजरे हाइना हाइजरी मरम अदुना यामना अथुबदा यानबा पुरकनबा होनबि हाइना केसगी साइतगी अपील तौजरी ओजासिंग की 7 पे कमीशन पिथोक्तबना मरम ओइरगा कॉलेज क्लास तौदबा असिना कॉलेज सिंगी एकेडमिक एटमॉस्फियर दा चाउना अकाइबा पीरे हाइना फोंदोरकली इम्फाल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन ICSU की ऑफिसता पौमी सिंगा उनबा अमदा यूनियन असिगी जनरल सेक्रेटरी RK उमानंदना वाफम असि फोंदोखिबनी पौमी सिंगबा उनबा अदुदा RK उमानंदना मखाताना हाई कॉलेज सिंगी ओजा सिंगना चंगसिलिबा खोंजंग असिगी वारोइशिन अथुबा मतमदा लैंगाकना याशिनबा पुरक्तुना महिरोइ सिंहबु महौशागुम लाइरिक तंबा फंगहनबियु सेमेस्टर की एग्जाम की रूटीन थोकलबा फावबा ओजा सिंगना खोंजंग चंगसिलिबनी हाइदुना क्लास तौदना लैरिबा असिना महिरोइ सिंगी तुंगी लाइबक असि तंबा ngamdana leire maram asina lengakna athuba matamda oja singi warushin pubira uhaiki 7 पे कमीशन पिथोक्तबना मरम ओरगा ओजासिंग न स्ट्राइक तौदुना लैगिबा मरम ओरगा कॉलेज सिंगी एकेडमिक एटमॉस्फियर दा अकाइबा पिरकबा हाइबसि अखोय लाइबक थिबनी सेमेस्टर एग्जाम को सिलेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन तौदुना लाइबा मतम असिदा कॉलेज सिंग क्लास तौबिदबा हाइबसे तुंगी योंबी ओइरिबा अखोयगी मैरोय खुनाय सिदा याम चाउना सिंगनबा म ओइना लौवी असि फावबदा लैंगा सिना तुमिना लैसिनबिदुना लैरिबासे अखोयगी तुंगी योंबी रेन ओइरिबा मैरोय सिंगबु लुमना लौदे हाइबसि ताई मसि अखोय थमोय सोना नुंगाइजदे हौजिक मैरोय सिंगी क्लास तौद
ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯂꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯇ ꯁꯦꯜ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯅ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯏ-ꯀꯨꯕꯦꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯦꯡꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ RBIꯗ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯂꯠ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 6ꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯅꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯔꯤꯁꯤꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯏ-ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯔꯤꯁꯤꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Government transactions for payment will be directly with RBI without any intermediary bank. Since Treasury Net has also been brought online as a web-based integrated system accessible by all treasuries, integration of Treasury Net with the e-Kuber payment platform is the logical way forward. मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर की ट्रिब्यूनल ना MLA तरेट की डिस्क्वालिफिकेशन केस की मतंग दंगासी हियरिंग चथखरे स्पीकर ना रेस्पोंडेंट अमदी पिटिशनर की एडवोकेट सिंगी वफम तारब मतुंगदा मथंगी हियरिंग असेंबली लोयरगा चथबा हाइना वारेप लौखरे ngasi nungthil pung ama taba matamda chingmairong da leiba manipur legislative assembly gi speaker gi tribunal da respondent oiriba MLA taret amadi petitioner gi advocate singna saruk yaduna disqualification case ki hearing adu chathaki hearing adu gi saruk oina respondent MLA taret ki advocate na disqualification case adu reject tawbina ba prelim objection file tawki prelim objection tha asigi taramari dagi kungani fauba chathagadauriba assembly budget session manungda petition reply natraga written affidavit piraknaba tribunal aduna khanghanki ngasigi tribunal aduda private petitioner oikiba singna MLA taret disqualification case asiga mari leinana additional affidavit file tawki affidavit asigi reply natraga written affidavit ama respondent oiriba singna budget session chathariba asigi manungda piraknaba tribunal aduna khanghanki ngasi phamkiba tribunal aduna MLA taret ki mathakta disqualification case taraga manga tribunal da lairiba asigi reply natraga written affidavit tribunal da laktriba asi budget session manungda pinabasu tribunal aduna respondent oiriba MLA taret ta khanghanki Panba yaba amana taramathoi suba Manipur Legislative Assembly ki mikhalda Indian National Congress ki tiketa mikhal mai pakraba Wangoi Kendra gi MLA Oinam Lukhoi Lamlai Kendra gi MLA KSIS Biren Wangjing Tentha Kendra gi MLA Paunam Brozen Kumbi Kendra gi MLA S Bira Saitu Kendra MLA Ngamthang Haukip Kakching Kendra gi MLA Y Surchandra Singhat Kendra gi MLA Jinsuang ki mathakta private party yauna Congress MLA singna tongan tongan ba disqualification case taraga manga file tawrakibani Nakalamaromda Manipur Legislative Assembly gi Speaker Tribunal na Minister Thaunawjam Shyamkumar gi disqualification case ki matangda respondent amadi petitioner singgi maikai dagi ahenba affidavit tha asigi tang taranithoi fawgi manungda piraknaba haikiba du ngasi fawgi oina maikai ani gi ahenba affidavit tharakpa leitri hairi Thasigi tareta Fonkiba Manipur Pumbagi final electoral lista
33 Hairok constituency ki oinadi asoiba kaya yaure haina Hairok Block Congress Committee na maral sirakli. Hiramasi ki matangda ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada committee asiki General Secretary Organization M Raj Mohan na hai Hairok constituency asi kumja English singani tara mapan ki Lok Sabha gi election da voter listing kunga mapan hena lairamba kendra amani adubu handak phongkiba final electoral list aduda hana lairamba voter masingdagi mioi chamnga rom tarakibani Hiramasida committee asina thigatluba matamda kendra asigi MLA su oiriba Education Minister Thokchom Radheshyamna Thobal District ki ADM amadi Hairok ki tongan ba BLO singa manaduna aranba kaya taurambani maru oina Congress ki mini hairagadi maram chadana voter chanba yaraba mioi kaya kakthatlamle amadi chahi shubadagi nauna voter chanbagi form thazin kiba mioi kayasu BLO na ADM ka manaraga voter chalhallaktre adubu BJP gi oinadi supnagi class 8 khakta kariba angang phawba voter chanduna leiramle maramasina minister ga manaraga aranba tawbada chenariba mara leiraba BLO sing amadi ADM gi mathakta committee asina logi mateng lauduna action laukhatnaba takshilagani haiki ngasigi paugi mifamatuta Hairok ki tongan ba polling station kuntra ga mapaldagi lakpa BLA sing su sarukya khi कोई ना हापा मकई 7% हापा क्लास 8 तमगेरा 7 तमगेरा 9 तमगेरा अदुग सोमदना BA तमलबा MA तमलबा मैरिज तौरबा मीसिंग बावसिदा हापिरक्तरी मसि करिगिनो सिने कोन हंजनिंगि अदुनदि मसि पुनमक से अचौबा इरांग अमा सिन्ननबगिदमक चौबा बारतोल अमा तौरबरा सिगुमसे मतम जाना मरिलेनबा ngasiगी गवर्नमेंट सिना लेंगाकना मरिलेनरिबो अथॉरिटी सिंगदा अकन वार्निंग तौबिरगा अमुना रिविजन से सप्लीमेंटरी ओना फोंबिगेरा करिनोमा तौबिरगा मसिगी सोल्यूशन अमा अथु मतम तौबिद्रगदि मसि कोना मियामगी खोलाव अकनबमा लाक Market value da lupa lakh nifu mangaga lising tarahum doi chatruk tara marigi senfam oigadaba IMFL beer amasung country liquor sing lamfel patalaiba excise headquarter gi campus da thugaiduna manghankre IMFL beer amasung country liquor sing adu thugaiduna manghan kiba aduga mari leinana lamfel patalaiba excise headquarter gi deputy superintendent TH Imona hai Excise Department na country amasung foreign liquor sing thingnana ba paikhatlakpa khongthangi saruk ama oina Imphal East amasung West ki tongan ba mafam singda drive chathaki drive aduda Excise Department na market value da lupa lakh nifu mangaga lising tarahum doi chatruk tara marigi senfam oigadaba IMFL liter lising mariga chanipan nifu mapan dasmik ani mapan beer liter lising mariga chanipan marfutara mathoi amasung country liquor liter lising amaga chahum humpu manga asi phagat pangam kibani phagat laba IMFL beer amasung country liquor sing asi Manipur Liquor Prohibition Act 1991 gi matung inna thugaiduna manghan bani haiki कोई नंगासी थुगाइजरिबा यू से अफाबा ngakतनी इम्फाल सर्कल दगी फाबनी अदुगा वैल्यूएशन 45 lakhs 13,614 ने कोई एक्साइज सर्कल होम सुई बिसेमपुर थौबान इम्फाल अदुना सर्कल होम जेगी ngasi थुगारी जिने इम्फाल सर्कल गिनी बिसेमपुर थौबान गिदी मखोगी डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ना कमिश्नर एक्साइज गयाब लौरगा मखोगी डिस्ट्रिक्ट अदुम थुगाइरगा लाई Health Department ki Additional Director LRK na ICP da chathariba novel coronavirus ki screening yengshin bagi mathakta Tengnopal District ki SP TS Bikramjit amasung Moregi Additional Deputy Commissioner L Manikantana Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 da chathariba screening yengshin kre numit nini asida more da leiriba integrated check posta novel coronavirus ki screening tawbada matam chana haudabagi pau phangnarakhraba matung ngasi Health Department ki Additional Director na luchingba kangbu ama laktuna post asi yengshin baduda post aduda duty tawduna screening tawriba doctor amadi medical staff singda matam chana mathau tawnaba amadi mapa leiba kayadagi lakpa tourist singi data kupna khomnana ba pautak pikhi Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 dasu Tengnopal gi SP amasung More gi Additional Deputy Commissioner na luchingba kangbu ama laktuna mafam aduda chathariba screening gi thabak sing yengshin baduda medical staff masing watpadagi screening tawbagi thabakta khudong chadaba thengnaki gate aduda chathariba screening gi thabak asi checksin na tawba
पुलिस अमदी तौननबा पुलिस अमदी असम राइफल्स तगिसु पांगबा याबा matengsing panghangani hairi मणिपुर की तोंगान डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DEIC सिंगी स्टाफ मरफू मरी की पिथोक्तना लैरिबा था 13 की तोलोब असी नुमित 9 फाउबगी मनुंगदा पिथोकपियु हाइना लेंगा की पुकनिंग चिंगसिलकली हिरम असिगी मतांगदा ngasi लमफेलदा लैबा DEIC इम्फाल वेस्ट की ऑफिसदा पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उन्नबा अमदा DEIC सिंगी स्टाफ की मिहुत खुंद्राकपम दिनेश न फोंदोरकपदा मणिपुर की तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा DEIC हांगबगी मथौ ताबा सेंफम सिंह असी कुमजा इंग्लिश सिंह अनि तरा मरीदा नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा सेंटर दगी पिथरखरे अदुबु मणिपुर की ओइनदी पिथरखिबा सेंफम सिंह अदु निंगथिना सिजिनदबना हौजिक फाउबा सेंटर सिंह असी निंगथिना चलाइबा ngamdri अदुबु DEIC की स्टाफ मरफू मरी असी जेनिम्स रिम्स अमदी मणिपुर की तोंगान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगदा मथौ तौदुना लागली अदुबु लेंगाक असिना हौखिबा था 13 असी स्टाफ सिंगी तोलोब अमता पिबीदना लैबा असिना स्टाफ सिंगदा अवाबा कया मायोकनरे मरम असिना लेंगाक असिना अथुबा मतमदा एम्प्लॉयीज सिंगी पिफम थोकपा तोलोब असी पिथोकपियु हाइखी अखोई तोलोब से था 13 सुबना लेरकपसिदा माई मागी फैमिली दा अवाबा दुकी मटिक बर्डन ओइबना मरम ओइरगा अखोइना ngasi फौदा हाइजरकपदा ताबिरकपदा अखोइना मीडिया की खुथांगदा लैरिबा हायर अथॉरिटी सिंगदा इन्फॉर्म तौनबगिदमक अखोइना ngasi मीट असि थमजबनी अदुना करिगुंबा अखोइना ngasi नुमितसिदगी नुमित 13 फाउगी मतुंगदा लै मरी लैनबो अथॉरिटी सिंगना करिगुंबा एमाकेबल सोल्यूशन अमा पिबिदबा तारगदी अखोइना लैजरिबि स्टाफ सिंगसिना मरी लैनबा लीगल एक्शन और नत्रगा अखोइगी सेंटर दा मखा ताबा अखोइ वफुम वकत चरगा हाइरबा ngसाइगी अखोइगी स्टाफ सिंगसिदा लैरिबि एम्प्लॉय सिंगसिदा थबक सिन तोलोब पिदन थमदमक्ता अखोइ मखा ताबा एक्शन लखोचगनी हाइबसि मयामगी फिरेप ओइ थौबाल डिस्ट्रिक्ट की 44 याइथिबी लौकोंदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सागनी हाइना लौशिन की लौफम की पतादार सिंगना सेल हंदोकचरगे हाइना मणिपुर हाई कोर्ट हौखिबा चहीगी जून की तांग 19 वाकतुना केस चथरिंगै चैरक्ता नारोलदा JAC की नमादा केस विद्रो तौनबा होटनरमले हाइरी हिरम असिगी मतांगदा ngasi JAC ऑफ लैंड अफेक्टेड पतादार ऑफ 44 याइथिबी लौकोल नसिंदुना कोइजम मरिंग विलेज दा मियाम की मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा JAC ऑफ लैंड अफेक्टेड पतादार ऑफ 44 याइथिबी लौकोन की सेक्रेटरी किशन मनिहार ना फोंदोरकपदा ममांग चही की जून की तांग 19 दा JAC ना मणिपुर हाई कोर्ट थाखिबा रिट पिटिशन अमगी मतुंग इन्ना कोर्टना इंटरिम ऑर्डर अमा थोक्तुना लौकोल असिदा करिगुंबा मखलगी ऑफिस नत्रगा बिल्डिंग सागतनबा थबक अमता पाइखतपा यारोय हाइना अथिंगबा थमदुना लाखिबनी अथिंगबा असि लैना कनागुंबा मियोय खरना नारोलदा केस असि विड्रॉल तौननबा होटनरंबाबु यानिंगदबा फोंदोरकली हाईटेक एग्रीकल्चर हाइबा थीमदा लौमीसिनगी इनकम डबल हेनगतहनबा ngamnanabagi pandamda नाबार्ड नसिंदुना स्टेट क्रेडिट सेमिनार पांथोखरे थौरमसिगा मरी लैनना इंग्लिशिंग अनि कुंदगिना कुनमाथोगी ओइना स्टेट फोकस पेपर हाइना मिंगथोनबा एनुअल क्रेडिट प्लान ngasi मिया ममांगदा फोंखरे स्टेट असिदा लैरिबा लौमी सिंगी सेनमिलोन हेना फगलहनबगी वाखलोंदा अनोबा सेनबा चही इंग्लिशिंग अनि कुंदगिना कुनमाथोगी ओइना बैंक असिना लुपा क्रोर लिसिंग अनि ग चहुम हुंबुद्रा तरु की सेंथंग थादरगनी हाइना लाउथोरकपदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर जे सुरेश बाबूना थागतपा फोंदोखरे होटल क्लासिक ग्रांडेदा पांथोखिबा थौरम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेंगी वारोल पीरदुना डॉक्टर जे सुरेश बाबूना हाइकिबदा हौखिबा चहीदा दोलाई थाबी प्रोजेक्ट माइ पाकना पाइखतख्रबा मतुंगदा हेक्टर 15 पाक चाउबा लौफम सिंगदा इसिंग फंगहनगदौरिबा थौबाल दाम चही असिगी मनुंगदा कमीशन तौरगनी हाइकी लौफम मरांग कायना लैतबा लम ओइबना लौमी सिंगना एग्रीकल्चर की लम खक्तदा मीटिंग चंगबगी महुता हॉर्टिकल्चर पिगरी अमदी फिशरी की लमदा खोंग थांगजिनबना सेनमिलोंदा चाउना कानबा पीबा ngamgani एग्रीकल्चर की लमदा सेंथंग थादरिबा असिगुमना हॉर्टिकल्चर फिशरी की लमदा मीटिंग थमहनिंगबगी अपांबा लै हाइकी ngasi थौरम अदुदा RBI की जनरल मैनेजर मेरी गुइते CAU की वाइस चांसलर डॉक्टर M प्रेमजीत SBI गुवाहाटी की जनरल मैनेजर दिंगमानु गुप्ता सुसरुक याखी
Banks are not deprived of money, as I understand. After demonetization, the public money has made mandatorily come back into the banks because the 500,000 notes were de-recognized. So after the money came to the bank, the entire public savings is with the banks. Now subsequently, banks have put so much of restriction on drawing the cash. So the banks should be holding enough cash to mobilize lending, both in primary and secondary sectors. So the efforts that we should make in Manipur should primarily focus on how we'll be able to take forward. You see, as far as the government is concerned, we are trying our best to improve the irrigation potential in the state. प्रधानमंत्री किसान स्कीम की मखादा स्टेट असिगी ओइना पुन्ना बेनिफिशियरी लाख अमगा लिसिंग हुम्बुद्रा हुम्दोइगा चट्रेट मरफु मापन लैबगी मनुंगदा बेनिफिशियरी लिसिंग कुन्मा मंगागा चामा यांखै तरुक्तगी हेना क्रेडिट कार्ड लौदना लैरी अथुबा मतमदा वालहौरिबा कार्ड सिंग मतम चाना लौदुना लौमी सिंगना पीरिबा कानाबसिंग लौमीना सि हाइना स्कीम असिगी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एन निमाइना लौमी सिंगी पुनिंग चिंगसिलकली चिंगमैरोंदा पांगथोखिबा पौमी सिंगा उन्नबदा एन निमाइना लौ शिंगुगी लमदा खोंगदारिबा बेनिफिशियरी सिंदा सेंथंग फंगहलंबा कार्ड असी ngасidi साशन अमदी ngayoकपा लौमी सिंगदसु खुदोंचाबा पीरे लौमी सिंगी सेनमिलोन डबलदा हेंगल हनबगी पांदमदा इंग्लिसिंग अनि 18 गी फेब्रुवारी थादा स्कीम असी हौदोखरबसु स्टेट असिगी ओइनदी कानबा असी मपुंग फाना लौबा ngamdri अथुबा मतमदा मनाक नकपा बैंक सिंगदगी KCC कार्ड तांथोक्तुना कानबा सिंग असी लौबियु हाइना महाकना लौमी सिंगी पुनिंग चिंगसिनखी सिगी किसान प्रधानमंत्री किसान सिगी मखादा बेनिफिशियरी फंग्रबा बेनिफिट फंग्रबा बेनिफिशियरी सिंगदो अदुगी लेमोरिबा सिंगदो अखोगी प्रेस की थोंगरा अखोइना रिक्वेस्ट तौगिबदी मोइना मसा मसागी अकाउंट लेबा बैंक ब्रांच सिंग से चटपियु अदुगा अखोगी कैनोसे KCC लोन की एप्लीकेशन फॉर्म याम चंबे एप्लीकेशन फॉर्म में लेरे मसिगी फॉर्म से फिलअप तौरगा अखोगी मसाना लेबा बैंक सिंगी अदुला चलगा लोन से लौब यारनी असिने अखोगी ब्रेस की थोंगरा अखोइना गसी अनाउंस तौजरिसि मतंग स्वाइसिदा ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंगदा प्रोफेसर एन इराबंतना महाकी पुंसी वारीदा युमफम ओइरगा इबा लाइरिक Reminiscence of Coming and Remembering Return Journeys फोंखिबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालिम की तोंगान तोंगान बा इ पाव सिंग पुदुना लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज़ पर मीटिंग तादुन लेबियु मयामबु अमुका हना तराम नोक्चरे बुलेटिन असिगी मखा ताबा पाव मियाम द पिजरी प्रोफेसर एन इराबंतना महाकी पुंसी वारीदा युमफम ओइरगा इबा लाइरिक Reminiscence of Coming and Remembering Return Journey ngasi retired IAS Dr. RK Nimaina फोंखरे Nivea Consultancy Private Limited Nivea Device na sinduna Singjamai Kaithilda laiba LI Shopping Complex ta pangthokiba ngasigi thauram aduda DM College of Science ki principal E Jadu Manipur University ki School of Humanities ki retired Dean Professor P Nabachandra na chingba maru oiba miyoi kya na saruk yakhi Lairik asigi matangda lairik asigi aiba Professor N Irabantana phongthokibada हौजिकी मतमदा ममा मपा सिंगना अहल ओइरक्लबा मतमदा मचा सिंगा पुनबा यादबा मओंग अमा हेहे उरी मसी मरु ओइना ममा मपा अदुगा मचा सिंग अदुगी मरक्ता वाखलोनगी खेतनबा लैरकपगिनी अदुबु ngasi फोंगलिबा लाइरिक असिना ममा मपा अमदी मचा सिंगगी मरक्ता अफबा मरी अमा सागतपा मतमदा अचौबा मतेंग ओइरगनी हाइकी मखोइना खनबा वाखनगा अखोइ अहलवरबा अखोइना खनबा वाखनसिगा खेनबा अमा लाएब मरमदि मखोइना खोइबु नुसिददना खेनबा नतेबा मोगी इंटरेस्ट खेनबा सिनि हुजिकी मरुओबा प्रॉब्लम लेसि मोगी इंटरेस्ट तुगा अखोइ इंटरेस्ट का मानदबनिना अखोइना खनबना अखोइबु नुसिबिद्रेना खनबा वाखनलम खले वारोवे अहलवे अखोइना अदु तसेबदि मदु नतेबा मदुनि आइना मलाइक्सिदा फोंदोनिसे अखोइना तोरमबसे इपासिना तोरमबा इबु बॉक्सिन तोरमबा थबकसे करि गै नोइसे मसी उरना बाना आई बोइना आइना थमगा आई इसा इशुसिना हेंगवाय मोइना खंगनदबगिदमक्ता सुथांगदा खंगनबा ऑटोबायोग्राफी ओइना इरेरगा थनमसे मसे आई पांदमनी दिल्ली असेंबली की मिखलदा आम आदमी पार्टी AAP ना सीट हुम्बुद्रा लेबगी मनुंगदा सीट यांखैगा मंगा फंगदुना चाउना माइ पाकली हौजिक फावबगी ओइना सीट निपानदा बोट मशिंग थीबगी थबक कन्ना चथरी
Seat nipan asigi manungda Aam Aadmi Party na seat tareta aduga BJP na seat amada lit tauri. Mikhal asida AAP na mai pakpaga loinana party asina Delhi da thangnana ahumlak suba oina lengak pairagani. Party asina chaw na mai paklakpada miyamgi harauba phongdopagi makholna leibaki konung Delhi ninkre. Mikhal asida chaw na mai pakani haina laukiba Bharatiya Janata Party supnatagi seat taret phangbangamli. Congress Party yauna atopa party singna seat amata mai pakpa ngamdana chawna mai thikre. Aam Aadmi Party gi mai oibada natana party asibu luchingliba Chief Minister Arvind Kejriwal na New Delhi constituency da BJP gi Sunil Kumar bu yamna lakchana vote listing tara mariga chani kunga teret ki mathakta henduna maithiba pikhi. Deputy Chief Minister Manish Sisodiya na Patna Parns ki constituency da BJP gi Ravinder Singh Negibu vote listing ani gi mathakta henduna maithiba pikhi. Member Humbudra Leiba Delhi Assembly Mikhal gi vote masing ngasi ayupung nipan tabadagi akanba cheksil thauranga loinana vote masing thiba horakibani. Panba yabadi hairiba member Humbudra Leiba Delhi Assembly constituency gi single phase Mikhal tha asigi haukiba nipanda pangthokibani. Bharatiya Janata Party BJP ki luchingba Pandit Dindayal Upadhyay Laikhidabagi Yankhani Suba Kumon Thauram amasung Manipurda political gi awonba scenario ama puraknaba state asida ihan hanba oina BJP pushilakhiba Sahit Samurai Lakpam Madhumangolna Laikhidabagi Kunmanga Suba Kumon Thauram ngasi Tera Bajar da pangthokre. Thauramadu BJP Imphal West District na Sindhuna pangthokibani. Thauramadu da BJP Manipur Pradesh ki senior leader kayana saruk yaduna Pandit Dindayal Upadhyay amasung Sahit Samurai Lakpam Madhumangol Sarmagi photo da laishu katuna ikai khumnaba utkhi. Thauramadu mari leinana BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Nongthombam Nimbasna phongdorakpada Pandit Dindayal Upadhyay gi integral humanity haiba wakhalon da yumpham oiraga BJP haiba political party asi linkhalakibani. Mahaki wakhalon adubu thajaba thamduna chaukhatpa Manipur ama ohenabagi pandamda state asida BJP linkhatkiba Sahit Samurai Lakpam Madhumangol Sarmagi wakhalon amadi Pandit Dindayal gi wakhalon bu ikai khumnaba oina thauram adu pangthokibani. Thauram adugi nakalda Sahit Madhumangol Foundation Imphal na susinduna Samurai Lakpam Madhumangol Sarmana Laikhidabagi kunmanga shuba kumon thauram su pangthokhi. Bharatiya Janata Party si sagatnaba honnabada hairiba akhoi basic philosophy amasung mahaki principle singsi yam darkar oi aduna adungba basic philosophy integral humanism puthokpiramba Pandit Dindayal Upadhyay na mahangna bharat ki oina mahangna tawbiramba aduga bharat basi singi damakta khanbiramba singdu akhoina madu ningjengjaba aduga Manipur da party asi sagatpada achauba daita loge na ina thamjagiba aiga madungol makhoina sangjalamba makhoina khanjaramba makhoigi manglan makhoina pamjaramba singdu Bharatiya Janata Party ki karmi oiriba akoina mangphang nahannaba honaba aduga makhoigi foot step singduda akoina manglom da sangjanaba palan se khoi pangthokjabni. Thoubal district ki tongan ba mafam singda kunmanga suba Sahit Madhumangol death anniversary amasung Pandit Dindayal Upadhyay gi Yankhai suba death anniversary punna pangthokre. Anniversary animak district asigi tongan ba mafam tarukta BJP gi mandal taruk na sinduna pangthokhi. Thauram sing aduda mandal gi thomi sing amasung miyamna laikhidraba luchingba ani asigi ayekpa laida laikatuna ikai khumnaki. Loktak Lake ta boating service makhata na tawhanbiyu. Service asina Loktak Pata hiram amatada sokhanba leite haina The Loktak Lake Tourism Development Cooperative Society Limited Sendra Chingkhong Bishnupur District Manipur gi President M Iboshanana Fongdorakli. Society asina sinduna ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada Iboshanana makata na hai Loktak Inland Waterway lakpadagi Sendra Island gi akoibada leiriba prajasingda yamna kadaba piri. Inland Waterway asigi wahan thokti Sendra gi prajasingna Taubulda Ningthaukhongda Phubalada Thanga Karangda Thanga Chingkhada Khodak Nongmai Khongda amadi Mayang Imphal da matam manghandana hi tongduna yamna laina yoba ngamliba asini
ngamina nga phabadasu inland waterway gi project na ayetpa piba leite inland waterway asibu develop tawbada inland waterway gi wahanthok khangdaba singna yetliba asibu wakhal tamina ba darkar oi Lokta kan bahaibasi Manipurda leiriba miyoiba khunai khudingmaki thamoina pamba thabakni adubu thawai hakchang yauna pat asibu kanana ba hotnariba kangbudi LDA department natana atopa department ama ngasi fawba Manipurda leitri Loktak pat pu amadi pat asigi akoibada tariba praja singbu kan bahaibasida LDA department ki lengraba phirepni haiba asisu aikoina khangminasi haiki Loktak kan bahaibasi Manipurda leiriba miyoi khunai pumlamaki apambani tawudabu thawai hakchang yauna pada sibu kannaba honariba kangbudi LD department natana atopa department ama ngasi phawa Manipurda leitri sina maram oiduna hairiba department asina pat ki akoibada khundariba miyoi singi wakhalon khangi aduga makoigi chanaba mawongda LD department thabak ya pakhalli maram aduna LD department na Loktak pat Muthatnaba amadi manghanabagi wakhalon asi ngasi phawa leitri Loktak pat pu amadi pat asigi akoibada tariba praja singbu kanba haibasi LD department gi lengdraba phirepni Pangal Students Organization PSO Manipur gi 6 Executive Council 2022-2021 gi thau pugadaba sing ngasi wasak lokre wasak lobagi thauramadu ngasi Major Khulda laiba Manipur Press Club ta pangthokibani Lup asigi President oina Mohammad Zishan Vice President ta YM Shahrukh Khan amadi Asif Khan General Secretary da Mohammad Wasir Khan loinana tongan ba phampai gadaba kaya ngasi wasak lokhi loinana lup asigi oina chahi Englishing ani kundagina kunmathogi action plan su phongki madugi manung chana aphaba mahiroi puthoknaba CSO singa khutsamnaduna academic campaign makhata na chathaba amadi nisha maru phukna muthatnaba changsilakpa khongjang singda su saruk yaba haibana chingba kaya asi yauri Manipurda leiriba talent leiba naha singbu yokhat hanabagi pandamda Dewdrops na sinduna leptana chatharakpa Ringwis Got Talent ki taruk shuba session ngasi nungthil Classic Grande da Miss Spring 2019 Chenchuy Kaina launch tokre Alcohol amasung drugs tagi lapthokpa lamdam ama uhenbatan natana aphaba khunai ama semnanabagi wakhalonda chatharakliba Talent show asigi taruk shuba session lakliba March ki tang 12 dagi Ukrul gi Ringwida pangthoklagani Talent show asigi mangwainana February gi tang kunda Imphal gi oina Chingmairong da leiba Classic Grande da audition pangthokani February gi tang kulhumdoi dana Ukrul district ki oina Ukrul gi audition pangthokani hairi Talent show asigi grand finale March ki tang 13 da pangthoklagani hairi All the youngsters from all age groups, every individual who is talented, is an opportunity for them. And also it's has many different promotional welfare programs related with that. So it's overall to bring individuals and, you know, empower them with their talents. Yeah. Nahasingsi, especially koi indigenous peoples mayam singsi talented yam leye adubo. Moigi mayamna recognize tawningai gi platform lay the big demakta Dewdrops na si sinmani main aims and objective ojik nahasing na alcohol drugs kumbada changdeningai mai som main streamline lakningai gi demak khona jabni aduga ikoi environment HIV awareness kumba global climate change si kumji koi thengnamin na se gi demak si gi pandam dai koi Dewdrops na sinmani NGOs mayam na so event partner companies mayam na so event partner dobi re lakpi gre Hojiksu ikoi cooperation amuga BBOI mayam bonijaninge Chahi asigi April amadagi haugadawriba class 6 dagi 9 faubagi academic session da ming chananabagi damak archery fencing amadi athletics hairiba masana singasigi trial lakliba March thada Silong da pangthoklagani hairi hairiba trial asi Taranipan Suba Sam Rifles na Sports Authority of India Saiga Kutsam Naraga Pangthokadabani Haina Taranipan Suba Assam Rifles na Thadorakpa Chirol Amada Khanghalakli Haukiba February Marigi Ayupung Tara Taba Aduwaida Bishnupur District ki Ngaikong Sifaidagi Yaikom Santosh Singh Kauba Chahi Taranipan gi Nupa Macha Ama Imphal Ziribam Lambi gi Barak Bridge area dagi Pau Amata Piram Dana Chatkibadagi Ngasi Fauba Thiba Khangdana Leire
Mahak Tata Truck MN016589 da handyman oina thabak tawbani hairi. Mahak aroiba oina numit asimaki numidang wairam pung taruk tabada Khongsang village da uki hairi. Nupa masasi phut mangaga inchi ahumlom wangi hairi. Thanga amadi Karangkulda ahanba phase ki oina Anemia Free Manipur campaign haudokre. Campaign asi Bharat Vikas Parishad Manipurna Bharat Vikas Parishad Thanga branch Eastern Motor Chingmairom amadi Good Karma Foundation Thanga kapunna khutsamnaduna chathabani. Campaign asi Thanga Khunjem Laikai da leiba Children Model Academy da Mahairoi Chatret henbana sarukyaduna haudokibani. Campaign haudokpagi thauramda akhang ahaisingna anemia gi matangda miyamda awareness piki. Technopal District Police, Chandel District Police, Nab Technopal Forest Range Officer Kangbu Amana, Technopal Amasung More Commando gi team galoinana lam acre humpurom da tharamba Poppy Pambi Singh Yanthatuna Manghankre. Driver si Technopal gi SP gi micheng makhada Technopal PS na konba Lamkang Khunka Khulgi Ching Paring da Jathakibani. Drive adu ayupung taradagi nungthilpung ahum phawba jathaduna Poppy Pambi Singh adu Yanthatuna Manghanki hairi. Hauzik sanabagi pauda Tarahumdoi Suba I League Station gi ngasi sanakiba Neroka FC gi home match da Indian Arrows ka Panjil amata chanaba ngamdana draw oikre. Ngasi Khumalampak Man Stadium da sanakiba match aduda team animak amana amabu maithiba pinanaba akanba moong da sanaki. Adubu Trau FC bu chauna maithiba pikraba matung Neroka FC gi sanaroi sing hena inot haptuna phajana sanarakadra haina miyamna panaringai adudi tayonare. Amaromda Indian Arrows ki naha oiriba under 22 ki sanaroi singna thawai na sanaduna Neroka FC ki maikaida akanba attack chatharaki. Neroka FC da experience leiraba sanaroi kaya yaurabasu naha oiriba masakhinglaba Indian Arrows ki sanaroi sing akanba maongda sanarakpana Neroka FC na maipakani haina manglamba manglan adu mangphau na handana team animak panjil amata channadana draw oiduna point amamam yenaki. Tarahumdoi Suba Manipur State League da Nako Nambul Mapal amasung SSU Singjamai ani mai pakre. Khumukjam Joy Kisangi Senthang Makada All Manipur Football Association Sinduna Khumalampaki Artificial Turf Ground da Chatharakliba Football League asigi ngasi sanakiba Taruk Shubal League da Nako Nambul Mapal ki sanaroi Ajangpu Kabuina match ki Yankhai Matoi amasung Humpu Humdoi Suba minute sing da Chankiba Panjil ani aduna Ames Khabam Lamkhaibu Panjil ani amada maithiba piki. Match asida maithi hauraba M Khabam Lamkhai gi amata ngairaba Panjil aduna match ki marfuma thoi suba minute ta David Ngaite na chanki. Chatharakliba Football League asigi ngasi sanakiba Taruk Shubal League tana SSU Singjamaina AFC Thobalbu Panjil manga anida maithiba piba ngamki. Match asida maipakraba SSU Singjamai gi sanaroi TIS Premjit na match asigi nifu manga yankhai nithoi humphuni thoi amasung marfutara suba minute singda Panjil mari aduga Dangshana match ki marfuga taret suba minute Panjil amaga chanba ngamkibaga loinana match asida maithi hauraba AFC Thobalgi Panjil ani aduna match ki humbudra manga amasung marfu mari suba minute singda TIS Thomas na chanki. Chathariba Manipur gi khwaidagi chawba football league asida Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa football team tara mangana sarukyari hayeng sanagadaba Nipan suba league ta klasa kaina amadi YPICU Lalambunga Mapan Suba League tana DMO Rao Sekmaya Masung Sagolban United Anina Lamba Taunaragani. Mapan Suba Harau Rao Trophy State Level Village Open Football Tournament ngasi sumakha tana League Matching Sanari Hairi. Youth Modern Club Harau Rao na sinduna club asigi sanabungda sanariba football tournament asigi ngasi ayuk sanakiba Taruk Shubal League ta SYC na ANYCBU Panjil ahum amada Taret Shubal League tana Lamlai FC amadi Luwang Shangbam FC anina match asigi apiba matamda Panjil ani chanaduna match asi draw taki.
Chathariba football tournament asigi ngasi tungthil sanakiba nipan suba ligta SYDC na SKY bu Panjil Mari amada maithiba piba ngamkibaga loinana mapan suba ligtana sanagadaba match adu Chalo FC sanaba laktabadagi Crazy Boys na walkover fangba ngamkre haina tournament asigi convener na thadorakpa chirol amana khanghalakli Chaliba thasigi nipandagi mapan fauba numit nini chupna Orisha gi Baleshwar da pangthokiba yankhai nipalak suba Junior Mr. India da saruk yaruba sanaroi sing Imphal gi Bir Tikendrajit International Airport ta okre sanaroi sing okpagi thoramadu Indian Bodybuilding and Fitness Federation Manipur unit na sinduna pangthokibani state asidagi punna sanaroi kunmathoi na saruk yaki yankhai nipalak suba Junior Mr. India aduda KG yankhai manga gi category da AK Sanjoyna manga suba position KG humpu gi category da Mudur Maringana mari suba position KG humpu manga gi category da L Premchandrana manga suba position KG humpudragi category da Ayekpam Jagdishna bronze medal KG Marfugi category da Chandam Rishikantana bronze amasung Jameson na manga suba position takhi Loinana Khongchat aduda team coach oina Tombi amasung chief engineer PWD and Norena team manager oina sarukyaki Chaliba February gi tang amada gina ahum phauba Sweden da pangthokiba Golden Girls Boxing Championship da gold medal lawrakraba Ithoibi Janubu okpagi thoram ama pangthokre mayang Imphal da laiba M Tomchau Higher Secondary School da pangthokiba thoram aduda school asigi oja singna pukning thogatuna Ibethoibi Janubu khudolpot singpiki panbayai Ibethoibi Janu school asigi class 11 science da tamlibi mahairoini Aroibada bulletin asigi headlines amhona miyamda thamjari UGC gi niyom gi matung inna lenga ki college oja sing tha asigi tolob lakadori ba April thadagi taret suba pe gi makhada pi ba hauragani haina ngasi pham ki ba cabinet ki miphamna warep lokre Seven UGC pay and regulation 2018 implement taubada state cabinet na ayaba pi ki badagi Figokta amadi amakta na changsilamba Khongjang Singh handokre Manipur Legislative Assembly ki Speaker ki Tribunal na MLA taret ki disqualification case ki matang da ngasi hearing chathakre mathangi hearing assembly session lawyer matung chathaba haina warep lokre Tha asigi tareta phongkiba Manipur pumbagi final electoral lista 33 Hairo constituency gi oinadi asoiba kaya yaure haina Hairo Block Congress Committee na mara sirakli Amasung market value da lupa lakh nifumanga henbagi senfam oigadaba IMFL beer amasung country liquor sing lamfel pata laiba excise headquarter gi campus da thugaiduna manghankre